Nyan rodon tunggu yang pernah jak Makkah. Puna nekalan bak lebu unta mendoleh Makkah. Unta Khadijah hana. Puna mendoleh bak kebun kurma Khadijah hana. Sama dengan harta Khadijah abih ke Islam. Sampai tulung yuku ya Rasulullah. Tata kedi harta lun kabeh long kamati. Nalung hana raja nekuh tulung puga ketutua. Masya-Allah. Harta Khadijah. Tapi yang kedua jenis harta Fir'aun. Harta Fir'aun tunggu jamaah amala wa adada. Tahu biliung-biliung. Mak menyo harta tak tahu tak biling-biling tapi hantai teon. Ha tak biling hantai teon. Tengah tak biling lah hantai teon tu. Akhirut ubena ke jo Allah Taala ke pegal pemerintah 5 tahun 3 pemilu ke petrok baja hantai lebih lah hantai. Lam dunia nyo tungku hantai urang. Pajam mata bro tep ate ke culok tanah cak lam baba. Dengan malaikat kamati tibunya katip ya Allah. Awak hantai yang kejit nal heboh nafsu yang paling berat. Dah nafsu yang paling berat. Yang pertama mulut. Yang mulut tunggu berat hat nafsu. Yang kedua perut, yang cukup berat. Yang kelih iuk perut, yang cukup parah. Hai mak, gepu aja puasa gara-garayan. Yang pertama nafsu mulut, babah tunggu oma. Nyo kalau lebih pajuh, kalau enggak mamah, giyu mamah lah agama padunggo, hanai pi. Iu maju. Tok lang perut, iu perut pikapono, guntuk hanai dibili. Nyampe hanai boleh. Bangkai tan aku lang perut tunggu baru na tenaga yu perut kagala kinang. Hai mak gepu aja puasa kepu mangat geyu kerah nafsu dia. Yang kerja tengku munyo de ade orang agam hana galak kinang. Orang nang hana galak agam semak di drone dua ne. Nagalak ke Syahrukh Khan. Nagalak ke anak muda kampung. Hana pu anak muda ai dua tu. Tapi orang agam kan nyanyi umpang kata. Iya baru. Umpang kata kamu lai. Nyo kemak yang kejadian gayut tenduk dalam bulan puasa. Nak pul heboh yang paling berat. Ngampu tapo ngon? Tak puasa Ramadan. Yang kejit mak urang kaya belagi kaya Khadijah. Yo. Alian dalam tengah jarau, nyo tengah jarau urang tuha. Urang tuha lang kampung. Baik lagi bubai dua jap, serkap dua muka. Kena orap ke dehrab bandu apa mesti meleba. Urung tuha ajak anak muda berjalan kebaikan. Tapi kesatuan dan persatuan lagi apa malamnya duh mak. Dadu kampung urung tuha hana cocok anak muda hana cocok ngurung tuha nyo yang sayang deh. Tapi mudah-mudahan di kampung birinyo mendumak kecocokan sehingga apa malamnya mangan orang mangan pokoknya kumpul kabeh. Nek ngelih pudi ngelih uniki sami mawon gi. Sama-sama merata, sama-sama rata, sama-sama bentoy dengan dua. Yo urung tuha. Yo lam. Nyo anak muda indah jari manis yang kecil dalam kampung nyo gak anak muda gak kampung dalam kampung gak anak dara gak kampung nyo dalam kampung nyo anak muda taat anak muda sopan dalam kampung nyo anak dara patuh muslimah semuanya nyo gak kampung. Alian yang kelima nyo anak jarau sini tu nyo urinang tunggu walaupun tak ubud luar biasa bahaya. Urinang takalan ubud takalan gohon dadigi. Barang kapur tunggu punya hanaruh hani inang hana betul. Yang kerja sampai Nabi kepada an-nisa'u aimadul bilad. Urinang tameh nangrau. Iza salahal bilad ga urinang ga nangrau. Iza fazadatil bilad. Relah urinang nangrau. Na perle ke ga nangrau pega urinang. Karena yang ayo nanu urinang. Uraga hana puta yo nanu tiga tagai du layun. Kali kedua kalang luang gede hoy. Saya nak urinang. Saya pega anu. Pakalah hei mu Syafi'i karena mak gurung got. Nabi Muhammad karena mak agak Aminah wanita muslimah. Nabi Allah Isa Maryam mak agak muslimah. Nyo mak maka penting urinang ikam agam jika miak betul teman. Ikam agam jika miak tampai bahamat dageleng. Kami miak tampai bahagia dapui pejam demewa. Langayong urinang tapi urinang jino pikajak aku deh. Kubah tanya bapa mandu. Akhirut tunggu mudah urinang hanak didik gerau gelian. Tho didik pembantu leuy tu mana ngai meretip. Akhirut kubah susu cap sapi, susu keledai. Ada tawar anu boh itu. Maka pada malam yang mulia tunggu urinang penting. Yang kejit mak lebih-lebih Ramadan karai tamang BO tu. Mari pertama sekali kita benar kekompakan yang luar biasa lagi pada malamnya sehingga ban kadif malamnya tak sambut Ramadan dengan putih bersih berseri-seri. Ilahi ya ilahi. Ilahi ya ilahi ilahi ya ilahi ya khaliqal bashari malam fon ampun dausa wahai tengku dausa dan le sang ban lahe ni ba ibu. Malam tarawih pertama mak mentua
Ni temung semayang tarawih henti gebi kelebihan Allah lagi lahi berkelam. Yang kejit kelebihan tarawih mak baik ni tengah. Walaupun barang kaban ni temung Ramadan, ni puasa uro ni tarawih malam mak ikhtisaban. Malam tarawih pun gebi pahala Allah lagi lahi berkelam. Yang kejit barang kaban benih temung. Malam dua ampun dosa akan ibu, menan pula hai saudara dosa abu. Malam kedua gepampun dosa mak dan dosa bapak ron yang kau Allah. Mentung mak orang syikron yang kagau ba Allah ge kobah ron lam donya de semayang tarawih malam kedua. Pahala ron tarawih malam kedua ge gejuk la Allah kepada mak dan bapak ron. Ron ge kobah la Allah lam donya salehah yang ineng. Kon salehah oleh tutup punggung dah. Saleh ke kubah kan saleh peh penuh ruak urai peh malai peliwa saleh betul-betul. Maka anak yang saleh dengku anak yang mentua karena saleh dengan salah hana jauh beda. Anak saleh taat, anak salah batat. Orang taat God taat lih hujung tabah God tebah hana God beda hana jauh tunggu. Maka melamba-lamba pegak anu yang saleh. Cara pegak anu yang saleh sampai bak minta darah baru, minta darah yang saleh ha. Ka saya kalaga kaje, menyo kalaga tengku, menyo jino saya, menyo tengah muda, athe God. Menyo tengah muda tengku baik le athe, bui God. Ini yo kan jino athe laga kabere. Athe pelemah lebu, pelemah pengung kapah. Padahal mak mertua yang paling penting cantik akhlaknya. Indah pesona anggun, gadis pemakai kerudung, tertib rapi berbusana, aurat badan terlindung. Enggak gede. Wahai kawan, marilah kita semua berpakaian yang perintah agama. Belagi ulang bang. Menyokol lagi silakan. Maka bauro yang mulianya hana guna tengku tiap pelemah roh yang kengkon sehingga tengku kecantikan akhlak tengku sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lam donyanya tak pelagak roh operasi plastik nya kejil lewenyo tengku plastik habis lagu ubena letak berarti kah. Nyan malam kedua malam kelebihan wahai tengku, ampun dosa ubena yang telah lalu. Malam kelai to yang temayang tarawih malam kelai gepampun dosa le Allah dosa wai dosa ubud kon dasar ayo dosa ubud tunggu nyo dosa ayo na taubat khusus karena bandum tanyo tungku munyo dosa di sisi Allah anagada mandum tungku gupelemah le Allah lam donya jit tham lam donya tak korupsi tatuk kena tatuk gede hana tho tepu tapi ba Allah tungku mtua ni dengar lu pegah sabah sejarah ma na pernah jamun tiraurung nan goknyan na suha bot goknyan gecu gapai manusia na berat masjid na berat pelih luar biasa mengunuhun gecu kapan aku tho yang matin tiang malam kaki aku kapan kebetulan bahasa bahoro nyan bu kamu peluk ton gohoi le terus tengku na tuha kena le pernah tengku nyok uhoi kah ronyo sangat penting pu tengku ikah kamu gah tokang cu kapan manusia nyok pegah bakah wate mate lung baik kacu kapan lung kajut tengku yang penting baik ni tham atagok atadon hang kucu kajut mak lum jei le dua ne mak apa kau he lam kahida mu kagrah ni jahai bamon hai mak mutua rupanya na padu muro kemudian menengai tengkuyan lang menengai tengku hanai patih janji ngan tengku ibu doh juna Tuhan ni cok parang cok cangko ikuh tengku gam banjikalan mak tengku lam kuburan jitebi darah tengah kedua lang babah jitebi darah bram jitebi darah. Iya nak nunggu bakal lang babah di bidara ubena kubu la elong ku hana lagi kubu daon hana sapupi pakang kuburan di bidara meno kan nunggu nasuha ilun kan lam dunya na salah nga Allah pu salah ron sampai ke balah Allah lagi yo salah lu lam dunya lu lum pujuh bui remo mukumat athong kot lami golun
mukumat asongkut lalu bak long jajak hanangan long cungke bak bineh rau nasi bak bau nyan suya on jih kenau jurung long lah pore on unyan long cungke go ngampurih bau hana lo lekaidin bak bau maka Allah gebalah dosa lun jitibit darah lama balun anta ngoro kiamat laganya nunggu laganya ndrono beo salah laganya gebalah li Allah ni cungke gangan purih hanan lakaidin bapa bau laganya kepada Allah bagi kelon ya Allah yang kamu flow tolong juga pada manusia bagi ban kepada salon ya Allah urus akhirat maka gukli na Tuhannya mamdua sampai getobat kepada Allah yang tobat betul-betul tobat sampai gegelar benar tak tobat lagi tobat nasuha dasar nanti rawung maka bak malamnya untuk kumdua maka singkirkan dosa-dosa kecilmu anggaplah kita hina gede yang bantu menyotungku hina kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka menyotungku hina yang rayu Allah subhanahu wa ta'ala maka tak pupuk je barang kapu yang penting baik dua kepada janji Allah yang malam kelih malam keput kelebihan wahid tengkung Taurat, Injil, Furqan, Zabur, sang ta malam keput gebila Allah sang makban put boh kitab kabeh ta baca kitab Taurat keputan le Allah ke Nabi Musa kitab Injil ke Nabi Isa kitab Zabur ke Nabi Daud kitab Al-Quran ke Nabi Muhammad sang makban put boh kitab kabeh ta baca luar biasa tak semayang tarawih malam keput mak put boh kitab Taurat kabeh dah baca, Injil kabeh dah baca, Zabur kabeh dah baca, Al-Quran kabeh dah baca. Tahu kena baca? Mu Quran habis dah. Quran lego dah keluar tengok. Tapi Allah Nabi kelebihan kepada umat Muhammad dua gampang dongku bak tak duk menteng tak sembahyang tarawih malam keput kabeh bandum kita dah baca nyan pu kabila Allah maka mulam-balah baca Al-Quran lebih-lebih dalam bulan Ramadan tadaruh hirmo amu hana jam latah tadaruh ngampur mo ane duk baca Al-Quran mutuah tunggu mutuah remoh yang udip Al-Quran remohnya hana tam tak dengar taliuk leh taliuk put hantam pernah dah dengar pakai hantam pernah dah dengar bekah belangang hantam pernah diuragam gesipak rumah mujungkat dalam belangang hantam pernah dah dengar urin yang gepoh lah kau leh sago je babah lah kau tu kedai tengok le urang pakam menambah hidup komplit rumah hana terjadi pakon rumahnya yang dikirim rahmat Allah yang kerja tengku mutua rumah orang yang baik Quran hu langit nal heboh bangunan lam donyanya hu langit lega hu bintang kena donya manakala mulun bercahaya menyinari bumi juga matahari menyinari bumi tapi lang bumonyo nacit mat yang bercahaya mak ke langit gekal oleh malaikat kuota yang pertama masjid ubena masjid lang donya ku hu langit gedung yang terbuka bertingkat-tingkat di dalam na tempat shopping center di dalam na tempat teater di dalam na tempat diskoti hana hu yang hu langit masjid ubena masjid ku walaupun hana uang tapi hu langit आजीना है तिनचारिया कुछ हो के जी ले यार करना है कुछ अगर तुझे जी भर के कर ले प्यार जा तेरा जा मेरा बुला दे मेरे hana purno mendakira dan teman malah nyokkan dia melagu melagu tunggu punya lagu India malah mengah hai long hun pulang melagu mah kadang punya mana pun ni barang yang kerja malamnya tunggu mudua walaupun hello nunggu karena hino pelung kun telagu mudua boh perleci hiburan nunggu ada raja aku dia go kata tegiat mun kuat kan tebo budak geyu la Allah dalam kerja Allah dalam kepegak uro kepegak malam kepung ambil bos handai mo punya kepegak malam tawe kai dah terus tepuk malam hana uro maka kepegak uro tadi duk tamu pam 2 jam ka malam ngepegak Allah dalam keduka-duka yang kerja nak kalau ubay yang keduk kono mutabah pakai hana tha na yang hitam nang yang hijau ladung galak ke jelepak ladung galak ke kerak tupung ladung galak putih maya ladung galak lagi athau tupung macam-macam tu ladung galak jang motor gerbak ladung galak motor bubung ladung galak yang raya tepat ladung galak yang raya punggung maka pak malam yang mulia malam keput pula ingat tua-tua baca Quran malam limang kelebihan wahid tungkung ada misi pahala urang tawaf baital ma'mum malam kelimang sayang kemayang tarawih malam kelimang gebila Allah tang makan ulanget truk gede kan ya tawaf baital ma'mum getawah li malaikat menjuta-juta malaikat getawah baital ma'mum tapi umat Muhammad perle ulanget tamang kemayang tarawih malam kelimang hana payah pakai tiling kerut hana payah pakai Apollo
semayang tarawih malam kelimang nyan mak dro sang katruk ulangit kan ya tawah baital makmum maka cukup boleh lah yang kejip menyuruh nejak malam kelimang leun semayang tarawih merempak ngurang kampung yang hana jam lah kata yang pernah dua netok ju woi langit kan cukup mengayo langit maka sangat penting dengan agamanya nepila Allah mudah nepo mudah nepo tempat agama ang kejut orang Islamnya tunggu mudah hasai tatem dumban jut tabe na pala taduk tamu tersebeh na pala tangi ngata kebaikan na pala timbulang te ya Allah tuanku Allah masjid cukup indah cukup laga nabi ya Allah asal masjid berame nit mentang latih kenapa lah nya kejib bak malamnya urinang uraga mari kerja sama yang baik bupatuh kepada Allah udip nyo hana trip tunggu karamati tu nyopreh doa tu mandum tanya tuku bahaya dunia kali keempat tanya mentang terjadi bencana inang Jepang hana pri tsunami inang Amerika tempat-tempat peta pantai tsunami terjadi berbagai macam angin tunggu dua pakon nang kafe terjadi nang Islam terjadi pakon karena dunia nyo tunggu hana tripli nyota baca dalam sejarah umur dunia nyo sekitar 68 tahun tu karena umur dunia tunggu kepegah Nabi ate Isra Mi'raj turoi tengah ada Nabi kepegah Isra Mi'raj umur dunia nyo tiuroi tengah tu emak menyolam thon ke tengok dunia tiribe 500 thon tiribe 500 thon ni cikoh tiga ke thon hijrah padum ka thon hijrah thon hijrah tiribe per toh leplo dua betul tiribe 500 peduk sekitar 68 thon tu hai mak mentuah nyan bah hakikat tapi nyan bang kepegah lamadi nyan ban kepegah Rasulullah tapi kepastian kiamat nyan ba Allah yang kejit tengku mentuah ba orangnya tanda-tanda kiamat kala tanda kiamat kala kepegah yang pertama leurinang ngauragam yang kejit nakalan jinon tengku takalan barmah sekolah solu bai tibi anu barmah sekolah tengku inang menemedum agam dua rotu nyampi karamati kan hana gak urinang kan ramai urinang punya perbandingan nunggu tirau ragam 10 rau urinang mantang lebih 50 rau urinang perbandingan yang tanda kena kiamat yang kedua tanda kiamat lam tunggu dua mandum kota mentamung tek nepreh birun mentamung matang mentamung ngang kota blang mentamung ngang gurgo mentamung ngang kurku mentamung ngelut moi akabu kedai le urung belah hana akabu paju tewa ju kudai momong belah juta 20 mang juta nanti thong dalam truk kah nali hai le đâu có thêm nhau hana thop lo le hai nyo ka do le kedai ngurung belah kai mu che no barang kapak tha ngu tewa ju nyan du dua ro ka be hai le ho ka mate mandum nunggunya tanda kiamat jid alian tanda kiamat lam tunggu mukun tua lam rumah tangga kereh bangku kembali kot yang tanda kiamat lam rumah tangga le gaji kenek ngantupir arti le gaji kenek ngantupir katanya orang agam kaya ke permoh nyata ada yang pakai hana wa rumah ko jowo melik mau mau mata mau hana ada puas sapu hitam bangking ha kan mau ingin lah ko hana gediji sapu hana ada pupuat tata terus put kak mah ini ada yang na hai mano ada ada mau sapu enggak ada tata itu po ada jinon ngom hana pang nunggu Honda apa ya gak rumah je kana Honda rumah je kagak rumah tengok hana pre tunggu ni kala jinon bak majlis agama bak hukum syariat tunggu urinang gugat cerah uragam urinang cerah uragam hitung le pakam nan tunggu dua karena urinang getam selaga ikrungnya kai tengah laut nyo ikrung kai tengah laut ikrungnya ka bahaya nyo lemah nunggu inang bah urinang getam selkan la Allah lagi ikrung munyo ikrungnya hana ja tahu ikrungnya tenang hana kabu-kabu munyo urinang yan pu yang pu lele ko pajo orang moh tangganya hana kabu-kabu tapi munyo ikrung yang kai tengah ke laut nyo tunggu kakak jawa yang kerja tunggu dua nya jinawa orang yang betul ke kawin ni cekal le perempuan age ke kawin kai cekal le perempuan thang nyan hanjut pakan hanjut le jinawa yang Medina selingkuh yut yang pegak macam-macam pegak laju badis kotik ya ju hana apa-apa yang kejit di mana-mana tungku urung cukup le bak Medina ijak we ha ya pret ha jih roh kenan kemah tu maka ba orangnya tungku mudah nyok kalung keung korinang maka bandum tungku mudah na yang gak na yang hana beragam bohrinang yang kejit uragam salah sabah tanah tungku mudah jino ka pengangguran hoan tajak uragam menganggur yang jino urinang mendum tabedah teh amublo ba supermarket tho poblo barang urinang tho je ke toke urinang preh kapoleh sama tempat tengok je ke kapoleh urinang je ke polisi urinang je ke tentera mandu urinang ketinggal uragam tungku mudah dengan cum-cum gentuk urinang itu hoan tajak tungku urinang hoan tajak tabedah teh abuh miu Honda kabe miu pada abuh miu bak galan SPBU tho abuh miu urinang
Uragam hana podayu hante miu. Urinang miu. Ya, urinang mendungkuk kainang menan-menan, inang hayu-hayu thai nang. Alian tak bedah, tak belah keripet 4 lewat bidun. Thoboh belah keripet. Urinang. Tak bedah, tak belah jagung, thotok jagung. Ia pegah lagi nang anu, thotok jagung. Urinang. Ya jitu jagung lagi ada hanaga masa thu-thu ipajuh lagi urang. Tengah mari Allahu Akbar Allahu Akbar nyen jagung dungku kalian thoi bayu thu kai mama bebeno jagung kong gaduh ta tu bebeno jagung imura dungku jagung tengah magrib urang semayang tho maka jagung ani nang alian tak bodoh lam dungku tua tajak kedeh haju le tu bae tho nyu tu bae urinang di uragam biasa katu ba urinang nyu tu bae jika gerah aku kagrah kono kan pengke uring yang nya doi kagrah ge ino dadam nya akuan am dua botong nama tau boleh grah ge nya badang nging ke ing urina mengak bagla de bae uraga pi mendah mentah ge kedah he deka urina iku nekala nya pe ani ina lekut nya pe ani ina nuku yang bersatu padu nya ngop nya kejit sering kejadian ku yang pe perumoh rot duk ce hana rapat nekala thira orang kam ge pe mesti perumoh nya na ce onau nyono cik gede perumahan kadang-kadang yang kerja musibah lima pok li tapi punya pek kau apa kau bukan kau berhoi ku ini wah ada bersatu padu hati jiwek gede hadaran tapi punya perumahan wek gede lah kau gede kali kena demo yang tajak dukung dua urinang dumpu jina urin tablo sampo mendoleh bagama sampo urinang Luna Maya Agnes Monica Cutari Chris Jayanti awaknya mendung tablo kalender tengah happy tahun 2012 gama urinang mendung Desi Ratnasari Inul Daratista bertia-bertianya mendung gama tu belang beladih hana Nunggu mandung-mandung gama urinang bak layu melatah gama urinang bak main bola gama urinang bak gama pulsa gama urinang tapak nale gama uragam tinggal gama uragam tunggu batem semprot tem semprot kata itu leh awas mau maka abak malam yang mulia tungkum tuah yang berbahagia nyawa teh kedua jum lebih kalau berkabar tambah lagi lam Ramadannya buta temung puasa Ramadan yang kejit mak walaupun kem-kem yang penting pun ya yang penting drone kita meng Ramadan persiapkan dirimu yang salah barakon leke ampun ba Allah menanci kamu agam kali mentampa ron tiga dua ke nepuma karena bandu dia nak salah menanci long yang pegah banyo rolung kun dikek dua tentelo yakin drone yang nak kananyo hana kenang karena pakon drone menyo taat mendum baik bengeh tapi kalau kau inang tungkunyang kagak keung kamau inang tungku inang yang salah jit ada yang agam pidung kumtuah yang batal lagi bu jit nyanan bukan nunggu hanam cek inang dia agam pidung yang hanapa ya inang hanapa jit tapi mudah-mudahan pak malamnya uragam pah urinang pah ban 12 pah yang kerja teleke Allah Subhanahu wa taala mak mentua lun yang pegah banyak pencukup tiga tu ku yakin Ramadan bulan yang penuh berkah Ramadan bulan yang penuh rahmat sehingga umat Muhammad gebila Allah guna pampun dasa lang bulan Ramadan tahu ba Allah punya kampun dasa lang bulan Ramadan tu mentua dengan berkah dan hasanah dunia dan akhirat yang kerja mak menyo perle ke tamang surga mulai malamnya do mulai malamnya dengan awak hana umat bulaganyan galak ne agama dan jaga anak mak mentua baik sampai tibit sabah hitam mengulu agama lain nyo mak menyo kait tamang drone akan bahaya gedun Allah di mauru akhirat yang kerja udah dunia nyomak baik lagi Cina pakai dengan artinya lang dunia pakai dengan urut akhirat ketin tamang neraka tapi yang penting urut nyomak udah mari ban Bandung punya tamlah kayak Allah ban Bandung bertamang surga lagi yang katu kenal drama bertamang surga leung bertamang surga tak kerja hana tamang Bandung tak kayak Allah tamang ulun tuai mendang hai mau tu leung Bandung bertamang drone bertamang leung bertamang kat tamang Bandung tak kayak Allah leung tamang pun drone tamang likutnya yang penting tamang puak keung likut yang penting pu menggantung asal dalam surga bertamang yang kerja mak udip namanya nyawa saya kata Mang Bandung udipnya perjuangan dan doa perjuangan tanpa doa sombong doa tanpa perjuangan omong kosong leung jarong atam doa ini juga hel mbak
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma anzilir rahmata wal barakata alaina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abwabal khairi wa abwabal quwwati wa abwabal barakati wa abwabas sihhati wa abwabas salamati wa abwabal jannah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawilal ahwal hawil halana ila ma ahsanil hal. Allahumma ya muhawilal ahwal hawil halana ila ma ahsanil hal. Allahumma ya muhawilal ahwal hawil halana ila ma ahsanil hal. Allahumma akhtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Jadinya kemaklum tuan lembu cukup karena titik malam puang kalau pegahnya lebih kurang 2 jam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala benahi kemah kepada lunian pegah dan kepada jamaah sekalian. Jadinya kemah terima kasih atas segala perhatian pemah bina kekurangan. Hadan Allah wa iyum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.